amajambo meza uri murongo umwe igice cya mbere muri Yakobo igice cya mbere umurongo umwe gusa cumi na kabiri. Yakobo igice cya mbere umurongo wa cumi na kabiri ya murongo umwe aravuga ngo kutwa cyane izo kwihanganira bigerageza ayiwe umuntu yihanganira ibimugerageza kuko niyamara kurama asobanura igitabo cy'ubugingo Imana yasezeraniye abayikunda. Amen. Reka duce tubwira hamwe hari Yohana igitabo nkunda cyane igice cya nyuma ibice 22 ibice 22 ujya murongo muri murongo wa 12 ibice 22 wa 12 aravuga ngo ndaza vuba nzanye indero kugira ngo ngerere umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Amen. Aya majambo yo gusoma arasa hano Yakobo yanditse aya majambo avuga ngo hanyuma uwihangana akageza ku iherezo kuko uyo ntibazohabwa ubugingo. Kandi Yohana nawe mu kizina cya Pati yumva aya majambo akomeye cyane Yesu avuga ngo ndaza vuba kugira ngo ngerere umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Haleluya. Tumaze iminsi rero tuganira kuri rya jambo iryo ngomba nsubire mu majambo make make hanyuma dusozere muri aya majambo nyine heje gusoma. Nta rindi Imana yamuhaye ngo dusane hano muri iki gihugu n'ijambo rivuga ngo cyane cyane hano misiyoni ya Ruyigi yumva ahandi igiye kuzotemberera ariko ijambo Imana yamuhaye ryihariye hano mu misiyoni ya Ruyigi n'ijambo rivuga ngo ore twuzuze ubugingo kuko Yesu ari hafi kugaruka. Haleluya. Nagiye gitanga urugero cyane ntabwo ushyira nawe bitandukanye ariko ntitwakubumvisha yuko nagikomeye cyane no mu rufite rwinshi cyane oya nakomeza bigufasha bene data. Haleluya. nakomeza bigufasha kugira kwivugaho cyane si byiza ariko nanone hari igihe ari ngombwa kugira ngo bigufashe kubera ko nagukunze nanjye nabahaye amabanga yanjye kandi nawe burya gushyira nawe kenshi tuhuye twicaye nawe wampa kandi. Haleluya. hari gushyira nawe twavuze hari ibintu bikomeye cyane hariyo n'amabanga nababwiye akomeye rwose neza kugira ngo niyo bahuza n'ikigeragezo uvuga ko Imana ugomba kuyifata ku mbuga kivuyeho urayibwira ariko ushyira ubwome bwayo imbere. Amen. kuko Imana ikintu cyane igomba gukora muri wewe ni ukubaka iby'ubugingo ubugingo busoma Imana kuko ibindi byose bisiga mu isi hari abantu basenga Imana hanyuma aba bantu basenga Imana barangije cy'amasengesho Imana iravuga ngo nimusabe icyo mushaka cyose umwe aravuga ngo
Haleluya. Reka abantu bose uko ari babiri bari kubasaba nabi. Ubiravuga ngo ntibari kubasaba nabi. Ariko uyu muntu yasaba ubutunzi, yasaba amafaranga, yarabishyize ku mutima cyane kurusha iby'ubugingo. Abo mu rugimbi musohora mwibuka ijambo ry'ubugingo. Amen. Abarayimana ikiromera mugabo ibyo usaba ngiye kubiguha. Ngiye kuguha amafaranga, ngiye kuguha imodoka, ngiye kuguha ibintu byose wasabye. Kuko umutima wawe nabonye ko ushishikajwe n'iby'uyu mubiri. Ibyo uzobironka uzobihabwa, ariko umaze kubihabwa uzoba ntabwo nanjye nawe. Taba basaba bene data, iyo tugirije gusaba ariko cyane cyane uraho ushirije kubona niba ukimana ukeneye ubugingo buzobona Imana. Haleluya. Mukigerageza kwihangana mu bibazo, mwene data ntuturanga, ntutubugingo buzobona Imana. Hanyuma rero igihe kirashika, Imana iramuha. Haza umuntu, uwo muntu yaravuye ahantu kandi afite amafaranga menshi, arafata Imana yanyine ngo ndaguhe ayo mafaranga. Kandi rero amafaranga menshi cyane, kandi ibyo byabaye si umugani. Aba rero batangiye ubutunzi w'Imana. Inyuma y'ubwo butunzi gatoya yashyirwa mu byaha. Amaze kuva mu byaha, akababwira yuko cyakurikiye hanyuma yabaye muri iyi si, yahavuye arangiza kandi arangiza nabi. Imana idufashe bene data. Rero iby'ubugingo nibyo tumaze iminsi tuganirako. Twabonye hariya ukuntu muri Nteko cy'Abadiventisti, ukuntu Elisa yagaragaje ko yari umunyabugingo, ariko no mu rupfu Imana imushinga intaha no kugezaho ahantu bari baramuhaye Elisa, aho bari baramuhaye amagufa yiwe yasohoye umuntu ngo baje kubyimba wabyimukira ubuntu uba ku magufa ya Elisa, aho bari baramuhaye wa muntu atarahaguruka abamuzima agenda yirukana nabo. Imana yamucubahiro. Icyo ni ikibigaragaza yuko umuntu w'Imana, umuntu yakira agakiza, aba afise ibintu bikomeye cyane bitaboneka n'amaso y'umubiri. Mu buryo bw'umubiri ntiwabibona, ariko mu buryo bw'intego burya tubitse ubutunzi buhambaye bene data. Erega Elisa ntiyarazi yuko igihe azaba yarapfuye amagufa yiwe azashobora gusura umuntu akongera akaba muzima. Oya, ntabwo yari yizi ko, ariko icyo yarazi ko gusura ubugingo. Mwene data, umutima wawe ugomba kumenya icyo ufise. Twaganiriye amajambo menshi bene data, twaganiriye amakomeye cyane. Twavuze yuko ubugingo ariko bugaragara y'ukwezwa. Ubugingo bugaragara umuntu yihanye neza. Ubugingo buboneka ku muntu yagize icyaha, umaze kwihana icyaha, iryo banga urabigendana ugenda ribanga ry'ukwezwa. Cyose Bibiliya ivuga abavuga kuri ibyo byose baba bari neza. Amen. Ntabwo nawe ukabona wavuga bavuye mu kabari nuko yarakaye cyane, yashakaye amakofa menshi, uduhanga n'amafaranga mbabwire mutware wanje mbabarira, ubonye bikomeye wibuke. Sibyo? Nabo urasanga ibara ryahindutse. Tugiye kubona umugore yahagaze kuri umugabo we yari pasitoro ataje, nuko aca mushinga umuntu akabwira ngo asora abantu
Haleluya. Tugomba kwemera yuko kubera twamaze kwakira ubugingo ntabwo inkomezi zacu zikiriza mu mubiri ariko turabitera. Haleluya. turabona ubugingo aho abwira neza ati yagerageza cyangwa mabi akamukonoka yagiye mu maboko y'ibicera eko abagabo y'ubwazwa kutumutwa ukabikosa niyaranga abanyabugingo abana kubwira yewe ubuwe warasifiyase mugabo atarakubwira ngo nakana gucikitse uramubwira udafise ubugingo ndaguheza mu izina rya Yesu. Haleluya. Bimeze nk'amazi, amazi asesetse mwene data, ntukirishe iby'ubugingo, ntukirishe. Mbega yabatwaye amafaranga umutima si uwuri ugenda mbega ukarahana agace wahandi bagarahantu n'ibiti ndabona ubugingo ekikuba kwatwara. Haleluya. Muri Zaburi ibice 80 umurongo wa 4 witwararika wakandi n'ibikikimwe gusa wagutuba mu nzu y'Uhoraho iminsi yawe yose kubaho. Haleluya. Witwararika iby'ubugingo busoma Imana kugira ibintu bicozohanirwa ubona igicone ibintu byose wakwitwarika amashuri, wakwitwarika kwiga, wakwitwarika kurondera ubuzima ndetse n'ibyiza uramenya urashyira imbere uwo uzorana. Bwana Yesu asifiwe. Turiko turasezerana ariko nabona kubwira ntabwo pfumuse. Amen. Tunaoye ndio kuchaguzi. Bila shaka tunakwenda kulisi. Alikushabiti sababu radiko. Shakira muriki, akuzima na muriki. Itu sababu radiko. Murasa. Aje sababu. Amen. Nasema Musa akisubiri Amen. Ekana bakiri bana Biblia inasema kwa Kiswahili heri mwisho kuliko mwanzo. Unasoma kama unasoma naweza kuwa mchungaji, inawezekana naweza kuwa mtumishi, naweza kutumikia Mungu, naweza kuwa sijui hiki na hiki, lakini mwisho ni kubwa. Haleluya. Yesu amekometa ukwiye gusengera na benda nimusabire bagira amasengesho n'imvomera basabisha ngo mugango muhora musoya iby'ubugingo mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Abantu bazira iby'ubugingo ni ngombwa basenge. Eko hatuvuga ngo umuntu anasema wese amanika atwe. Haleluya. Umuntu anasema ashobora guhagarara neza ariko umuntu asema akomeze zo guhagarara akanesha igisigo giteza itegeko mu izina rya Yesu. Udasema uzoshobora guhagarara neza ufise ubugingo mu buryo
iyo murasenga hari ibintu ahantu iyo mutwaritse ibyo musenga bigutangiza muri hejuru ikintu Imana isaba kwitura ikwatiza muri hejuru icya kabiri guhora mu buzima bwiza iyo usenga wanezeze
bwiza usohokeye abasigara n'ibyo mwancamwe nawe isaba cyane gutanga ku rutego bitaze nicyo bwawe bisigaje gusiba sinabwiye yakamba n'ikosoga buriya mugaboga izi mutari macyatumye abivuyemo ashobora gitangira cyera bwacu mu matara asigaye hafi ntabwo sigara narekerage mu nakwete none ubu isi yose abantu hamwe ugasanga nk'abacyamurwa sigaye ego uriya gihe kaciye kambani yari umukristo yana data itange kora ubukina hanyuma kandi iyo turakora ibikorwa tunatwibuka abatumiye ubutumwa abaremerecu abadusengera abatatu bwacu abakozi b'Imana mu biteho mu bakaze mu bagaburire mu bambike haleluya Imana ishobora data nakababwire aya mashyamba y'Imana aya abantu dusohoka inyuma hanyuma Kristo yagaruka Imana iramura umugisha cyane ibi bikorwa by'Imana biri mu buryo bwinshi ariko kandi hagati yanyu mugirane urukundo kuko urukundo rugamije biruta izindi zose kandi urukundo rugaragaza n'ibikorwa ntabwo urukundo rubona cyangwa gusa oya ni muri abagowe ni muri abashonje ni muri abane hariya mu bana uko biri bari muri korale udafise mumufashe nyabune mwene data bakubwira kubaka iby'ubwira bisaba akazi gakomeye cyane haleluya yesu aramugisha ibikorwa nicyo bigaragaza agakiza kari muri twebwe ego erega ibintu nababwira ni uko ibyanditswe ariko kandi impamvu babwiryo igituma nababwiryo yanezerewe cyane yanezerewe iyo muri umutima ibigeni yagiye inkorera muri cya gikorwa nagiye cyane naho abantu bazi tutumvikana n'ururimi abo n'abasaza aho bari bakagaburira bakabafasha cyane kiga kuri jewe numva ahubwo numvaga n'ibyo biserera bitari kubigana kose kugira ngo ntabwo umugisha ikituma rero kwigisha kugira ngo wererane haleluya dukora ibikorwa by'umwami kugira ngo twubake ubugingo usabona Imana izina rya Yesu Kristo Imana heza cyane bene data dusomere kwinjira mbere twasomye hano rero bababwire ikindi tugiye kurangiza ko abanyabugingo twarabivuze iherezo ryacu ni ubugingo budashira
Haleluya. Ariko wihangane ibikugerageza, wihangane ibigupima, ariko umutima wawe uwushyire ku Mana, uhore ngo muri buri wese, uhore wuzuye inkomezi. Yesu ashimwe. Reka mbabwire akantu kamwe neza kurangiza gitondo. Hariho umuzungu umwe hari muri Amerika, hanyuma umuzungu n'umukozi arababwiye burya nubwo tuvuga yuko ibintu hariya byakomeye, ariko abibona baracyari mu buryo, baracyari mu hari abantu Imana Yesu yabishe. Hano rero uwo muzungu rero ni umupasitori, hano twaramutumiye turamutumira ku ishuri ryacu, yaduhaye ikimwe na Yesu kandi gikomeye cyane. Aravuga ngo jewe narudutse musubize mu ihinguriro rikora mu makamyo akomeye cyane, yahaye amafaranga menshi, yari muri icyo gihe yarakomeye cyane, abasiperi zikorwa gukoreka muri iryo hinguriro, ntabwo yarafite ubuzima bwiza, yarafite umudamu, yarafite abana, ariko igihe kimwe Yesu aramusanga. Haleluya. Yesu aramusanga, Yesu aramutembereka, arakira agakiza. Amaze kwakira agakiza, akorera mu ncana, ategeragira wa mugore we, atazi madamu, burya nakiriye Yesu, nakiriye Yesu. Waba twakiriye Yesu, mugabo yorosha ibyo bya Yesu bidahindura ubuzima twatwibereyeho, bidahindura ramen kuwa gatandatu muri wikendi. Rero hano muri Amerika bakubwira ikintu bita burya niho mwica ibyaha niho bari gukorwa, abantu bose bari kuryohera, abagira gute baragenda hanze muri ku mazi ukikwisha kera cyangwa usanga bagaramye gacanga kameze neza ngo bariko bararigisi. abagore kigenderagende usanga abayambaye akantu muratonda ubuzima, abagabo nuko cyangwa bose kucanga yo hano bakatubona bavuye ngaho baragenda kwita mu mazi akaryohe. Reka wabona biratumeresha ibyo bya Yesu bakiriye bidahindura ubuzima twari tubayeho. Urangaba uramugabo ati birakomeye, ati akarore ati kuwa gatandatu no kuwa gatandatu usoko kutubwira usoko twayo watemeze neza, usoko twiryohera tukamererwa neza, kuwa gatandatu kuwa mbere tukazogaruka dushaka. None ibyo bintu ntibihava by'amuntu uburyo twari twibereye, kandi abasore twari twikundanye, umugabo atera twari dukundanye. Okay. Ati rero bakubyumva imanza ushuge neza, ubanza ubyiyizire mu gufata icyo cyemezo ko wakirisha. Ariko ibuka ingene yabonye Yesu. Haleluya. Esodaci okomusi misana nereye aliwewe anayaje niye Yes,
agenda afise umubabaro kubera ko gatandatu agomba kuba mu rusengero, kuba agomba kuba mu rusengero. Yego none ijambo ry'Imana kuba mu rusengero mu rusengero urumva ijambo yose arasanga kwisi nari mugenda kuba hariya ku mazi, nari mugenda hariya mu mahoteli kandi ari kuba kandi yarakizi ariko twakomeye cyane. Hano rero aragaruka arabwira umuntu amagambo agukunda cyane, ariko ndakubwire iriya minsi ukora tugenda kuryohera bijya n'ikibaho mbere kuwa gatandatu tubane mu rusengero barasenga kuba Mungu na Biblia vyetu kandi bose madama uvuze wiki ibyo twasezeranye hewe kandi bari myaka 30 ibyo twasezeranye Joazeko ndazi twasezeranye kwisobana karabata ariko nawe Yesu wawe bavuga rero ubaga kure amahirwe hitamo Yesu wow tabiko wewe kibazo hitamo Yesu wita je kujabisineza itambi twagusanga kabiri abatwari bakaduca twadusangira akaye twasangira amasiteri twese twaborera tukacanira twese tugatanga nanakabira kose cyane bikamurira ati namuhaye yabaza w'ifi ati kandi ukaba unatora ikibazo ibyo cyangwa kuguha no gutandukana wa mugabo yarakuye umugore we cyane kandi byiza bari babanye neza ariko amaribisi yakuye amagambo ariko ashobora kuvuga urafite twabanye neza yakuyumvira ngiye gusenga icyo dukoreye nuko wa mugabo aragenda acibera imyaka hashimira hasiguza ati Yesu karababere none nkoriki bagasara rero data urasenga kugira ngo ubone gushimane hagije. Hano rero Yesu aramuyereka ati cyo ibuka nagiye naguhamagara ibuka cyagenda kuriye nanjye naguhaye amahita hitamo umugore uhitamo Jeneri. Haleluya! Yesu ati hitamo urupfu cyane uhitamo ubugingo. Ndashaka kugira mbona twahitamo ubugingo niba mwashaka guhitamo ubugingo mu izina rya Yesu Imana abariko mw'ijuru barabayamaboko kandi bakomeze cyane ijambo ry'Imana. Ariko Yesu rero afise ikoma iyo yadufashe neza atandukura mu kuboko kwiwe. Jewe rero akangura kumva umunezero muri we, akangura kumva no kwibuka Yesu cyane asanga ibyo birenze wa mugore. Amen. Yabaye kuri Yesu amubwiye na byose. Amen. Yabaye kuri amubwiye na byose. Ariko byise ivero narazibushe nkera mubireba kabisa. Ariko umunsi ufatwa n'indwara
ngiye kwa muganga aterusha bari bamushakisha ubikureho bikabanuka ariko namerewe neza kuko nabuze indwara kandi rero ukabura siporo kandi wowe wumva none rero buri munsi nuko ariko tuvuga cy'Imana ntabwo no kubara ariko nagenda ariko hariya mfata umwanya cyane ugasanga ko natambuka unana ko yarayamuka ntabwo cyangwa byamuka sinabikora n'uko usanga
abagore nawe yarakaye n'ishavu ryinshi wenda hoteli batari barahagurutse mu izina rya Yesu hagarara neza ukamaze kurama ufite ubugingo ukamenya amatayi uti mu izina rya Yesu amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakakorera cyane yenda barakurisha ibintu byose barakurisha nakakateri amaze kuhe herakaberera iyo umuntu abakwinjira muri rusibutiro ahindura n'uburyo yaba amen ahindura n'uburyo yaba abo byagendana ibyo wanywa umutware w'indwara abagenzi hari ibihinduka cyo biganira kwa muganga yaje kumuvamo ujyaha aho mutware bati giye guhita mukabera gusubira murena nakababwira yuko n'isaha ntibarasubirana ariko nakubwira cyo yereye umuko kamurugo ko yarakuze baramuye imyaka yemera ko kandi twemera yuko uza kuba umugore ubundi akiriho mugabo rero icyo bigezweho bavuga ngo reka gusa ubundi nta kibazo kandi ibyo kubashinga amategeko baherezanya ariko twe ijambo ry'Imana riri muri twebwe riri muri twe shoya komeje guhagarara neza ariko ntabwo mu Rwanda barakibazo mushinga batubera mushaka ko tubaye amahirwe mukizanira abandi bakora kabashimira Shingles that before the pair. If I come around, we are not take the motor. But I don't know shut up to my it's about it. How we should know how much. Yeah. Woo! Oh, I'm not such a way. Wait a minute. The pastor, I think we should go down. Hold on.
Yesu agaruka reka niko gasoza ariko icyo ndamubwira kandi ijambo rihambaye ni uko dukwiye kuba abanyabugingo. Haleluya. Dukwiye kuba abanyabugingo kuko Yesu agiye kugaruka. Abakozi b'Imana mudusenge tuvugisha Imana tudaca ukaza muri Amerika usohoke kunyene tuzocuhinduka uri mu kizona umukristo abadike uko abagawe uko abakuguma uhindura ibihe uhindura ikintu cyose ariko komera ba umunyabugingo Yesu akavugaruka. Yesu ari hafi shakira Yesu ari hafi w'abanyabugingo abakozi b'Imana komere Yesu ari hafi kutwambika ibisibo by'ibituma byinshi byakoze ariko twihangane Yesu abahezagire aho y'amajambo y'Imana wese. Amen. Amen. Yes, nakushima ukwayimana nakoze aho ushoboye ariko hasigaye impamvu yera agomba kubananya ariko nakushimye igemaze muri kidogo muri misiyo y'Imana y'umugisha ariko ijambo ryawe Mana rize rikomeze ryama rize rikomeze rishurike